I pozdrav smo ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Evo ga ljudi, napokon se vraćam na YouTube sa novim video na kanalu. Ovako da kažemo face to face, znači najviše volim ovako da snimam, to znate već. Ljudi kao što znate počeo je raspust, ima 2-3 sedmice, tako da sve bi trebalo biti malo redovniji na YouTube, mislim trebalo biti malo puno redovniji. Uglavnom, kao što ljudi ste primijetili pod naslov videa, danas ide reakcija, znači jedan od boljih serijala na mom kanalu, koji ima najviše pregleda, koji je najviše pregleda donijela ovo u mom kanalu. Ljudi brzo se prišlo također 6000 pregleda, tako ljudi bacajte lajku, znači bacajte te preglede i subajte na kanal. Dakle, znači, da ne dužim puno, danas radimo reakciju na Bakinu novu pjesmu, znači Baka Prase Pony official video, diss track na hejtere. Pesma se ljudi evo prije 22 sata pjesma izašla, već ima 1 000 000 pregleda i 9500, četvrta je u trendovima. Evo ovdje znači mogu biti tekst naravno pisao Baka Prase, teksta ovdje ima brdo, znači više neg neki na albumu čitavom. Tako da, ljudi možemo početi znači, sa videom, sa reakcijom, tako da krećemo. Ajde kren. Evo. Dobar, tu je Lamborghini u početku. Play button. Sedite dole, vaš sam otac i baka. Neću da ponavljam se, svima sam jasan. U Supreme kačke. Vaš život kod crna rupa, prazan. Znači, spot je u početku dobar, znači ovaj Lamborghini u pozadnu, ovaj Supreme kačke, šta je već, ili ovaj šešir, šta je, ne znam, samo možemo nastaviti. Da budete kao ja, vi se trudit, zamolio bih vas da se ne gubit, niste mi ni blizu, ajde se umit, intelektualce možete samo da glumit. Vozi, vi ste super. Ne izlazimo u klubove šarene štekama, zato imam 20 i imam po 6, a ti imaš 30 i možeš samo da gledaš, hej. Lako biti ja, ali je jako, vi ste pičke prozivate samo tako, samo najče sam voze se sa bakom, gradom grmi Porsche, a za 2 godine Lambo. Kako grmi, posjećam na nekoga, ne znam na koga. Mnogo radim, zato panem pravim, manje keni, malo više radim, ili će riba opet da ti račun platim. Sada vozim ponija, jednom sam slušao pjesmu i refren ubija, definitivno. Baš ide, znači baš se uklapa u beat, tekst. Sada vozim ponija, na ruci imam rolija, loži se i stani. A, idi bacio, sam vidiš ova. Ajde, dođite, hejtujte sad, ali trenutno ne čujem jer brojim bazar. Kupite sate dok pljujete brata, jer moja budućnost je bogata ko rudnik zlata. Ulazim u kola pa je sport, riva ga do vidi sve da na kost. Oprostite molim vas, možda sam prost, al ne smeta vam to, već to smeta što sam pro. Rima je predobra stvar, neke strofe ubijaju. O meni pišu sve novine, pravim crvenih stotine, hoće ribe da ih provozom ponije. Ko ste vi kukurca da mi sudite, Instagram mi rušite, možete da ga pušite. Ludi ste za svijeste da mogu da vas učite, ovaj učitelja sada mrš kući bre. Vidiš sine da ovdje svakog zimne, pljuj mi ime, a sve to ribe su sitne. Šta god da radim, bit će milioni Stark Tony, a ti ej, samo mi se skloni. Sada vozim ponija, na ruci imam rolija, loži se i stanija. Spot ubija Porsche, tu glavno, če Porsche, Lamborghini, šta je već. Beat, ljudi, super, znači za pjesmu, nekako bar se tekst, kad sam rekao već tekst je baš dobro uklapao ovaj beat. Ode sa autom čovjek. To je to ljudi, znači bilo za ovu reakciju, pjesma se ono baš svidjela, grmi. Tekst, znači tekst ima baš puno. Baka Prase pisao. Znači baš se sviđa pjesma. Tako ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ja sad da se svidio video, ako jeste obavezno ostavite like na ovaj video. Šerujte ovaj video sa vašim prijateljima i subscribeujte na kanal za još novih videa. Mi se uskoro vidimo u nekom od novih videa, a do tada lijep pozdrav.